Ubuhansu bw'umuguzi. Letuko nelia Jumamosi chitariki 12 mutinyu gatatu mwaka wa 2022 erango kwaria ne SMS ya mangana Amayia Chinsa Isato iringomanyi nalia litwa kwaria ni kurumambia goikaboniga no kubori kwane kuranyara ko bahamuna inje goikoma inyurana nabakonda gutubwatia sensemeri mtandao tonyore Facebook ase ime Ndizi TV News baiga sensemeri ya YouTube nabagotonyora Ndizi TV News baigo nabogo to tweet @Ndizi TV News nekerengeli kyao ni otokeri ndikireza kirenza wetera sinamba ira siskini ya urabu kabamuna nje uikomwelio kronse meredura ni wendete gotoerera nyomba mwaogabu kwalire sapa gosembano ndete kulia ndagera ya marogoba yo kabamuna intwe uikomwelio uyo ra sensemeli yo murwe banyerelio nigagurugwa Joshua Uta na nje ritariane Brighton Makoli. Etogoja jaka kurwase county ya Kisii anene ekero abamenyi be county ya Kisii asemambi yerit kurira banyara bakuboka na konyoro muswati yo makwede chimita chinge kurwase gataseni kyabanyanyimbo ya Kisii Central asebono abamenyi be county banyari bakomoje korwe kuna kuboli abanyanyimbo korobutu kubisaine eri kuhina kengi kirete ngane gokorekana uno muri kitu finisento nyanja atware ni roboti rokubati otibongire agaitwa igazone kisiko eketargento kiya omonta goitwa oretwo chakurtwanga na polisi tare komokoreraya ebyakorete biriakorete no ishitano no ikirabwate kiai abwo ngati yabamenye kurwa somo cyobosongo bayicainere konyoro mubere bumusubati okagere gotware myaka yegatwa isiko yo mubagani ozonic marabare negetesene kibanyanyimbo ya Kisii Central endeko kanu mwana oyo atibongu ange Chinsa inye butara iki kyaro mubere buomire pa kuno musigali akonya konyonjora konyo akachibicha igo buomete pa no mwana omoke igo mwaita mwareta kero mwakora ninere gose mbororo kyobo montara akorere mwanya bantige ntubuneke omwemsie bwe godi ya Kisii Central Kefa Mogaka nigamo chiriaga kare kyona koganyo botukiwe imegokorwa azaba igomo swati yo taramanyakana na nigarengene chinkoma sebigoti biyaye paka bona igonde tayo manyeta kirya banga batabire ngomora bale town ya bale batengo ngomora bale pa muda abatire chinchara sebigoti biyaye nasachi kurase chinsoni kiyaye abasigari bonse bibagire chibicha agaro chungushi agendera gokoru osento manya sabantu bunaba aseketanda bunike bagoita umwana omokebuno oyo nigo abamenyi abo barage kyaragete sene kyabanyanyimbo Kisii Central asogokea kuburendi wane kirento gekorkana gaiga angena polisi gyatoiro bwo mono nga igonto bugati uburendi boisaine nkora sana guchimalie polisi mali nga serikali eri emanye ebintu bigokorkana gesirikali tebatemanya singencho no balensa egasi aboneri naboigo ogotoka kwa manyinga isiko yomobagani ozonika nigo gwakineliberera igoro yegekorekyo wanyorra amanyinga narastwire abantu sana ingigakogera bagosiba ka amanyinga ya na amanyinga narakogera tobolinga ki ingikiagenderete jisoja jirensa iganye bone tosinyirena kitoko koramba ka amanyinga no alensa ansa so nikigorogoro hapa mahali tumesimama. Kuna damu imeonekana hapa zoni kwa barabara. Na hii damu ambayo imeonekana imeoshwa.
Na serikali kama mna mkono mrefu jinsi mnavyotuambia, tafadhali jaribu kufuatilia mwenzetu asipotee vile amepotea hivi. Sina mambo mengi ya kuongeza. Na hii barabara mahali tumesimama hapa haijawahi kuoshwa. Nigo nchinga kicha amenyekurwa senseme yega baganirio butukwime gokorwa elikomanyana kyo mubere b'umusubati oyotoka angeno baganio zonika oyogotoka asomo cyo bosongo nona bogo ikiraboni gatira amanyekana bo ikiranu oso mubere b'umusubati nigo iteretu asanga ona koletwa senseme ye ose niga iteretu aiga asenseme ye ya zonike abanyanyimbo nigo baimokie getambukero ekero kuri mubere b'umusubati oyo irwa senkendo obutukiwe bono nigo bwachakiwe asega kolekenga buneke ko report ya Ndizi TV kurwa asomo Songo imeye kaunti ya Kisii ireterane nkoro kwa Vincent Onyancha Azijinga kejeju abali bakwegerera obwene bw'omanya bantu nigo bono banyari bakubuli abanyanyimbo gokora obutuki bwa bene erikwenda kigigirete gakorekana ase kaunti ya Kisii. We are so sad with what is happening in Kisii. Tumefikia mahali unaamka asubuhi unaambia mtu wako amekufa na ujui nini kilimuua. Nimesimama a few meters from Kisii Central Police Station. A few meters, just directly opposite, where a young girl was raped, killed, na kaingiziwa machupa. Now my question is, hapa kuna cameras, kuna security cameras, kuna zile za serikali za street, na watu wanapita. Sio during the corona tunasema kwamba people were not there, people were not walking. Saa hii watu wanatembea, wengine wakielekea chini, wengine wakielekea juu. When this was happening, does it mean that the entire Kisii, everybody was asleep, including the police wenye walikuwa on patrol? Security ya kina mama, security ya watu wetu lazima iangaliwe, asa hii wakati ambao tunaelekea elections. One of us, my first question is, how are we sure that our security is catered for? Nasikitisha kwamba mambo haya yote yanafanyika katika wiki ambayo ilikuwa ni wiki ya kukumbuka akina mama. International Women's Day ilikuwa hii wiki, na pia inasikitisha kwamba tumekuwa na a series of cases around gender based violence. Na ninataka kufanya wito kwa kila mtu kusema kwamba masuala ya wanawake si masuala ya wanawake peke yake, hata wanaume tuungane sote pamoja ili tufanye hii shughuli kwa umoja na iwe na matokeo tofauti. Kwa sababu kama kungekuwa na mtu alipita hapa ama mwanaume yoyote yule apaze sauti, was just beyond human explanation. Koba murwaniri bu president kwitera asaba mubuli bwa simiora omocho musangano nyara gokorekana ase county Nairobi asenseme ya KICC amone nsemo ya Jakaranda niko bono murayu yo kwiruke bendera yo bwa simiora omoja. Koba umurwaniri wekiro kyoburayi bwense. Tumeungana hapa kama delegates wa vyama tofauti kucha yule ambaye atakuwa rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya. Raila Odinga ni ganchirano ogochorwuko ndero yogokinia Kenya. I want to say that I accept the nomination by Azimio la Umoja to vie for the President of the Republic of Kenya in the August 2022. Azimio ayande atento bwata abantu babere batatote no presidential candidates intumna korunyamira and I believe korusi also yote bwate presidential candidates yamo ekolokwa Raila Amolo Odinga totali amo ngoi tutore dotwala nguru chine chance yenge nyombele divided ke kogiro kamoranje tobe amo tokwanirane totale amo chinga kiechechyo musubati Emily Nyagarama uyokoliye kirwo kyobo women rep kurwa se county la Umoja twins asa marieta na batarati ne liberera Emily Kwamboka Nyagarama daktari rere na chako batai na tobwatisye ekeroge kenko bwatore na endera ilanko bare president ase vijana kamoranche tigatokore chikura chia maskani chikira chiobo toererwe na kero monto oyinyasa achorire na erokobo asa abantu banyamira nonda nimewawakilisha naende tigatobekera ile president ebinto bigocha mumenyete unango korega sinitaleta vitu zote Nyamira county asa abantu baita bagusi
fuatilia rigere ribera abaoroki rigere ribera abaoroki ebyama gwetania 30 nigo byasoichi nsoko chiabo imeazimio la umoja. Kuripotelia Ndizi TV kuru Nairobi, Eliataliane ni Innocent Onyango. Boigo nyalibo yoromo gavana we county ya Nyamira Mosi nyalibo ni ganyaraka kuboria basaye gwetanga kurwa sabana siasa bali babwate embwembe yo kubatumia ge siasa nande baji babaiba kunene nigatebuna tigabasaye banyare bakurigereria onyemba basomire nkora nande bagocha babyewe njiretarigia yongo baboria otware aroto restaurants ekara moko warwa mondo kobarete ndagra mo kwangari matenjara more lakini rende tero koi kansa na yo tu myo bongo ngiaro ne no mondo support mochie mo support lakini zo wata no chiko ke romondo so chiko rwani omondo eita democracy lakini yako atoko baire skolu mote barense between no mondo tajiri skolu omondo jere skolu yo motabwa tia sheria bangu ba ino mabe problem nene lakini ese njense ne county to ko ya gaja ase view ja ino moji ko ba yato ko ba so buya to tambe ba moji abasaye kuru anene kurwase county ya Kisii nigo barach konyore kibakwe gokeria maega himo wasi oyo kabero mo wasiri bweji gosoria se county ya Kisii koigora video koigora recording studio asbara jigo tumaga eriko yane kibyego byabongo sirubira sorongo roguzi buno muri kwitonde mo Steven hagotumanya Gochakira Chinsa ikomine Momarogova niga bageni barigani rikonyora bachakire goswa ime ya Twin Towers obugatagati gwo muchi obosongo asomo yegabwo koigora vene studio ya E-Generation eteneneire na Duke Mainga echate. The late Chris Ruby, he was a DJ. So we've been meeting young people here and here. Nakushukuru sana kwa kazi ambayo umefanyia katika county. Sijui kitu chenye umeanza kama unaelewa ni nini, kwa sababu baada tunapoelekea tunatoka analog tukienda digital. Studio yu nigera nyare gosokia matera yechivicha video amatera yeriogi audio amona kwegerechi DJ imeorugongo rwagusi asekerenga yogo kinie birengo bya matera omosiki nemeyega imeagusi Rusie kia rakira kobo amakana mbote ni kabuoka Niche kumeta yefuemu Niche kumeta bakendiri Kakito kumiana kinaga na naiga Babe na wancha Kakito kumiana kinaga na naiga Babe kwa kitapi ababwatani au b'umuziki kinyomba cy'oborari abana siasa n'abageni banda bange bayikiranete nigo bacengerete kwiguru kwa E-Generation iranyare gosire byewe binge goikerie birengo by'igoro by'obosani byomono sana oyo papa oyo Yesu neje tiarara kwa ni Yesu ngaidage kwa ni egasi kwa konene sana umesupport wasanii abunana nileta kwa na majeta ya egetona hotel studio ne yeto lakini sasa the Wasafi the new generation E-Generation in Kisii now we are proud of it. We are more than proud of it because what we are going now to have here it's more than what we normally go to Nairobi kutafuta wengine tukivuka bana kutafuta. E-Generation nigo yanyarire komento mu baro bwechi studio imelira balia gusi komenta amabaga yebyegwe binge gosiru. I know that many upcoming or young or those who are artists will make use of this facility. Omenye goyu ningo yereta Chinsa Chiamaragoba mega yekeki ya E-Generation konachwa no bwansu bwaye gosangwa. Kata keki kata Babu makofi ya E-Generation is now official. Kazi yaze. Also. Eliataliane Ndemo Steven. Nande keroto kwirana siasa nigo bono muraibu kiama gyodemrera murodinga maega yogo choru chikuruki ebendere yobo mobwasimio anyaraga kolichire nako riera bakenya chira buna nigo chikukerania magani onzi ya bakenya anekerara eguriba gakobo murayo gatano asinsi ya Kenya.
Azimio is a broad national democratic movement which puts premium on national unity, inclusive development, and transparent and accountable use of public resources. We'll use it to continue the struggle to eradicate poverty, ignorance, and disease that our nationalists initiated at independence, but still remains a work in progress. I pledge to lead a war against corruption. We will make this country adopt 3 don'ts to corruption. 1, don't want, don't do, and don't dare. I pledge to create a civil service defined by discipline, hard work, high morale, efficiency, and high ethical standards, devoid of nepotism, tribalism, and favoritism. Asichinga geje chumurai wenzu Kenyatta huyo ikiranase obomobu anene binaro murai we kiama gya Jubilee nikobona nyaraka kote abuna serikali ya Azimio umoja ni gojukubabwatani abakenya bonsi ekerera so obisi murai wense nikobo igatogia barai bali banyarete bagoitobote asokuriye kirokyo burai wense ya Kenya na kumusira na gutike kirokyo na guchukumusira murai we kiama gyo ODM Raila Odinga ihonigo hate abuna serikali ya Azimio ni gojukubwatani abakenya bonsi ekero barai robugambi umwakoyoga. Muundo wa kuunda serikali hautakuwa muundo wa kujipenda, utakuwa an inclusive arrangement ambayo hakuna mtu mmoja ambaye atawachwa nyuma na kila mmoja wetu atahusishwa katika huo uongozi. Mimi nina haki ya kwamba wakati atashika usukani hata wacha ndugu na dada zake nyuma. Wakati serikali itaundwa, tutasikia Kalonzo Musyoka, tutasikia Gideon, tutasikia Charity Ngilu, tutasikia nani na nani. Hata wewe Alfred, hata wewe bado uko huko. Yangu Uhuru Kenyatta amefanya mengi zaidi. Tunamshukuru. Na yeye tutatembea na yeye bega kwa bega. Mimi si project yake. Hata yeye si project yangu. Tuko pamoja, tunatembea sambamba. Hapa hawa viongozi wote ambao unaona mbele yetu, hakuna kiongozi ambaye hana uwezo wa kutafuta kiti cha rais wa Jamhuri ya Kenya. Wote wako na huo uwezo. Ambaye hana uwezo, lakini kuna wengine ambao wako na uwezo kushinda wale wengine. Si ni kweli? Mmoja yao akiwa ndugu yangu Kalonzo Musyoka ambaye ameketi mbele yetu. Lakini ameweka tamaa yake chini kwa kulilia taifa la Kenya. Nataka tusimame na tumpigie makofi kwa sababu ya ushujaa wake. Hiyo. Na tunamshukuru na tunamwambia asante sana. Ayuka genderete nigo muraibu ensanyara kago togi Kalonzo Musyoka kero nyara kago swasa mabwa Azimio umoja kato skabozio nigo mokonyi bu muraibu ense amochia barai bali bagendete ko betelia ba Kenya usata hata abuna tiga ba Kenya ba guri bagali abene ko choro murai uri baragani pamochore. Sikia hata leo kule Nairobi watu wanakutana kwa mahoteli na maofisi ati wanataka kutupanga na mtu ya kitendawili. Mimi nauliza nyinyi amua ama nyinyi ndio mtaamua? Wale wa mahoteli na maofisi ndio kusema ama nyinyi ndio kusema? Nyinyi ndio kusema. Uoga ya DCI ati wanatuuzia uoga ya deep state, ati uoga ya system. Sisi tunataka tuwaambie, mkikutana kwa mahoteli na maofisi, wananchi wamesema hawapangwingwi.
Mimi na Ruto tulibeba kitandawili mwaka wa 2007. 2013 Wetangula na Kalonzo wakambeba. 2017 mimi nikambeba, Kalonzo akambeba, Weta akambeba. Jameni, huyu jamani mzito, habebeki. Kwa hivyo sisi tunaambia Uhuru, asante sana, umetuchukulia mzigo ambao umekuwa kutushinda. Nonya serikali yanyalagie kura teneni yake omusako bwa mang'ana bodaboda nigo bono murai bwenze mukonyi bwa murai bwenze Dr. William Ruto agendera komoje serikali anene krate yabu na barai bali ba komoje sekta ya bodaboda batige kurengana nige sekta yanyalike ukini uchumi yense ya Kenya. The bodaboda industry that brings $1 billion shillings every day and provides livelihoods for 1.4 million households in Kenya should never be criminalized by anybody. We are asking those who want to criminalize the bodaboda sector that this is a sector that is an economic driver. 1.4 million homes and households benefit from bodaboda industry. Bodaboda industry produces $1 billion shillings every day. You cannot in your rightful mind say the bodaboda industry is a criminal industry. It is not, and we will not accept, because it feeds many families in the Republic of Kenya. Umanjo morire no maitobokano ngagerete no maitobokano anene ni gobo kubugirwa setengo kerobokano bwa bugirwe ni gebuse ekoimoka anekera abantu bagotenga tonyoranete no mugaka entuga yekege tukanyara to kwanira iguru yobokano ninkani origiro roboti rokubwatia na kwa Ndizi TV Umanjo morire on this TV neri nechinga kichinde cyabana tokonyorana anene tutakete kumanyege kurugito anene bindu biria bakuru bagatumire asensemerie tengo bunobokano bunekonu konderi tukurira rero nigo twataka turamurikira igoro yobokano turamanyo buya bobokano kibokano bokoroswa kaibwa ruete katonyana no mwako yo muko yobokano ninchiko mwali bagali ali abena nyara kagotwerera bene igoro yobokano niakerenga bugini yobokano na andinga yalengete gochibosyo ekera kubugi obokanobo Maria tane kabisa ayamanyira sege pande nguru ku Francis Bota ondara maikara akini bona yare manyira yo ayango korega sie yeme yega kera kamo yenguru kwentuga yekege kujya to karo kwentuga yekege bagaka bariye karo bagate bakaburi obokano kare kana gachiro na gatengire nkoiruka Iwa jagete kubugi obokanobo obokanobo na bachagete buya kabisa na bajagete mwaka 74 nje na kabairo mwalimu wono ngarange karongo teje bana matero ye skuru garobo kanobo soimi one kambite litangani mbo manyako obugi enda treni abana ko bugi na jagete ko bugi obokano ikiagara na njita matera yege nkakonya chakire osira na ande sokoro yane yare na maokoro yangu na konte binga sokoro yane yakabugiri bokano sana bono nkamubodi bokano kaibore nkanyanga abu asina jetu kwegero bokano ine mugako ine abagatate no mugaka na sokoro yane karagota kamutigera obuya bwobokano bo ebo bugutwara kike usiye ito nana buka bwarenga se usiye na butwa bwato bokano bintu binge meto gimenge yarengo Nkani otote byake igoro yobukano bontoro chichi gusinjire kira ebintu bire bisibire gaiga ebinde mbira ene egente turatote ina igora atote bigoro yobukano otote chinge ige bintu inga bigoro bas bono obokano bo utara barosi eke kere guru maiga ekoro cheke ige guru kwege tuba ige koro sukuru asiri tinelio matembe motogoro kwa matembe egote ige guru egetuba yakoro yokurumu kyarosi mune konuga yego kwegetuba yakoro sigurade asiri tinalio matembe okongire igo motuto yonde ora bega iga ototigo matembe bo omatembe no arobwe ebe ko matembe gogo nga ochie otobugerio matembe naro kana rase egetubeke ekero kyarosi ukyabeire etokora ntadi yorie
Iri ya ng'ombe tari ngotumono inside watu baigoroga yobono kwamena korosie ga bono yaba muni nyonge ojukwana bono riyeri aseri yeri bono to gochitwa twari bachora munoro jamba chora taiga twamene kubeka ga twamene kubeka yo obono bachoy ebine bichingiri na bibwatu buya kabisa bano twamene kwaranta na ekene bitonto tona jite biribere bitera konga mono na byo biri bisae moto bwate di bagaime o me ile tonto yani ngorogati basi na bibi bano tutaga tukabutura chinengo cyabo tukate tukabeka ya katwa beke tokorosie ile ndukiri bakoro ke bridge yani ase ojukumu kichinga igoro eje jikoro kuchinga lakini asekero kausi etogojoga chindoga 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 echi bone chimbegete ganchiri chocho ejine je nebinte manire chibarosi ikya chindoga chinyena kanenge chirosi rikurwa semenyiki echombe minyiki na emekeri echombe angono chirosi rikuru lakini inte aba kaka bali baga chirosiri mbayo lakini inte metego nkone kworo kiundo na chikorosigu irinde twamene uchirosiga na bogo chirosenge nchenga muneli bone kerogo rosio ko ngobo kanona bogo beka kwabeka ne megamba yani yotojo yonko ambioro yo ne megamba basi na royo chitepaka no yamoka na chaposhoga bono ga nongo tinga chindoga chengu chitinga neri na magoma yeri toke atanga na kurumi bone kerongo nyimina na die ngo nyimina ere raisi chindoga chikoba isane sato ngekora chikoba isane sato jidari koba kianda bono mungu twaere bakonyo ketuani no mungu noe muna bana munaga oino mwaka ngai kwa bugiro bokano bora nyore asane ne asime orongoro usigo sa sensei Nairobi akala tu alenge koro sie ntako kanga piece sako asiwa masawari ngoko rugo ririye chisegi cha Rwanda 207 babano bakenya bakataka barosi omorembe ekiombe gete giaso gete ko gutika nebinte kabiko buga inkopiro rabano bigo totebya chinyangi cy'abantu bande eje cyabuge tubune gisokorori nobokano obona bweka gusiyo kakanyene nande bono munabona abange bakubugi bono abaminta abajira basantindi ko barama ositindi ko baranga mpaka ora tikende mbuya bali nababo mbaliko bugi kya kerenga kangu kwanere kinange ngukwanere paga ya mauze bono kura kwanango tikanga kwana toro jimina ga bono wata muna chigosike kana paketu ayo ide pakebu tu ayo ide bono to kunyoke yego nenginera bono koira neria to kunyoke mbeki ekobeki bono muna bone kana bwatire bono mbubwate bono kana mbubwate boronga yumna wetme ekobeki yani na koira neria obasemi wanu ujasomo gusimbo linga obo kanobo abondo jebo irane nande bobuge kaniseme ase kaniseme bose ko buge kaniseme abante baragwene kyara kwaro chenga dautiare ngo bugi oyo saureba bari mu bwa cyo kubuge bokano akabo muruti none nje nabonga ize ne miaka wanera chene nyole akini mba nyona matukata to teribia na kwa Ndizi TV nerere buzi enda busani tipija kya kikora kana girini twarengene ntuga yekegege anneko twaru kwanda igoro yobokano na botambere dariane Brighton Makoli Auna na kwa rani mwanju muriria asiri tukira ko ndi tutarakura rero ntwate ana kora so tore class ya kego azichoshwa auta akora tusomia kego asomwe wewe manyererio rero na ni gutukuri tuko elieta school gose school nabo Joshua atoroki elieta school ngakyo kuri kwana asomwe wewe manyererio school
Boigo maambine rituko ria Jumapili ntogani Sunday ntogani Joshua auta atatainga kiri rituko ria Jumapili go Sunday itakiri go kwana somonori iwe manyererio. Boigo Joshua na bago gutumanyinga kitokoro ga gosinga kiem asomonu mnyareri nga kitokori erieta rio murayo manene gose president yense nga ki okolikwana president nga ki okolikwana asomonori iwe manyererio. Aso kolera tiga Joshua hatworokinga ki tugukwanirieta omworokia yani teacher omworokia nga kitojitwa kwana somonori iwe manyererio Joshua na bago tworokia teacher ngaki erieta omworokiwa aligo kwano somonori we manyererio Mwajumureria mbia mono asokonyora libaga liabene na kurigerio muroberio bwa mangana maya korwa Ndizi TV na ero bwansumo gusi niongo gusabero nyara gutware weekendi yawe ntoera rukabisa litukuria mambini goli litukuria Jumapili bali bagende kana sasa litukuria lero mbia mono senga jumanya mu gusabirani ense yetu ya Kenya na intuko tusabirani na intuko turagenda litukuria mambini abotoko basabirani yotiga tubwatirane asense yetu ya Kenya turario marembe anene ka twenda tukwerania kuja sobochore bonne bu mwako yangwa kera bonse aba ira libaga liabona korosia mangana ya mayina twako yareteire boigo ngwa kirambia mono Petronila Mukira oyo nyaraka korora na chibicha cyago kira senjerere ndonge na mariyo gago ikira senjera erendonge go twarobuliro bya oyo lenga sensemerio muri manyererio Joshua Huta tumira range kande irietariane Brighton Makoli. Omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio wikere abarigereria kurochi county sana na ibire echichira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesime ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato